म्यूट करा म्हणजे काय होते? म्यूट करा म्हणजे काय होते? याने काय होते? चांगलं दिसते. आवाज येते ना.
तस्स केवलस्य दुःखन्दस्य निरोधोऽपि अनेकजातिः संसारं सञ्जाविसङ्गनिकृतं गहकारकन्दवेशन्तु दुःखाजाति पुनः पुनः गहकारकन्दिप्रोसि पुनगेन काहसि सपथे पासुकादक गहकुठं विसङ्कारगतं चित्तं चलमानं मुच्चगाति हम्पि परमपदोतिका निब्बानपरमवदन्ति बुद्धा नहि पवजितो परमपदाति समनो होन्ति परं प्रिये जयन्तो अनुपमातो अनुपघातो आदिमोक्षेण संवरो मातायुताञ्च भक्तस्मि पन्तञ्च स्वयमासनम् अभिचिते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनम् अनिच्छानिच्छावत संखारा उपादवयधम्मिनो उपजेत्वा निरोचन्ति ते सङ्गूतसमो सुखो सभ्ये संखारा अनिच्छाति यथा पर्याय पश्यति तथैतन्ति दुःखे ये समको विशुद्धिया सभ्ये संखारा दुःखाति यथा पर्याय पश्यति अतो विविन्दति दुःखे ये समको विशुद्धिया सभ्ये धम्मा अनन्ताति यथा पर्याय पश्यति अतो विविन्दति दुःखे ये समको विशुद्धिया धम्मं चरे सुचरितं मतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुतवामं धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मदरो होति यो धम्मं न प्रमादति नहि वेदेन वेदानि सम्मन्ति कुदाचनम् अवेदेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो आत्मा हि आत्मनो नाथो कोई नाथो परोसिया आत्मनामसुदत्तेन नापनो